Otro, and maupay nga patron, Guiuan. Thank you very much. Please, pasayawon tayo na ang honorabling Mayor han Munisipyo han Hernani, Honorable Mayor Amado Candido, nga papadisan han ato na presidente han Liga han mga barangay, the Honorable Board Member Estela Marie Libanan. Second pair, Honorable Mayor han Munisipyo han Llorente. Waray ba kundi Honorable Mayor Dandan Buko nga papadisan ni Honorable Board Member Yvette Bandoy Gailon. Okay? Maestro. KURATSA, please. Alright, damo nga salamat, Honorable Mayor Amado Candido, han Hernani, sugod man, han Presidente, han Liga ng mga Barangay, Honorable Board Member Estela Marie Libanan, likewise to the Honorable Mayor, han Honorable Mayor Han Bunto Han Llorente, Honorable Mayor Dandan Buko, and of course, the Honorable
Board Member Yvette Bandoy Gailon. Alright, so bueno mga kasangka.